namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosagqoka impahla yakhe amanga agqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi ngiyabingelela sizwe sasemzansi u-Ali Gezela kaMgobeleli bafowethu ngidlulisa nje indaba ezibuhlungu kakhulu nokudabuka nje okukhulu kakhulu ngokushiwa insizwa la uDubula umfokambatha le phansi kwaNongoma. Insizwa ishiywe kakhulu-ke ngokukhulu ukuzuma ngoba ivelelwe ingozi yokuthola ukudubuleka laphaya eGoli eJulisi endaweni kuthiwa kukaSteve eShisanyama. Yansizwa idubulekile nje ngey'ndlambe ey'ningi kakhulu, yaphuthumiseka esibhedlela. Kwafika ukufa kwayo kwayenela, kwayehlula ngoba ibilimele kakhulu. Ngidlulisa-ke amazwi bafowethu induduzo kakhulukazi emndenini wayo eMambatheni bethi Dudu alwehlanga lungehlanga bafowethu, kubuhlungu kuthina sonke silahlekelwe kakhulu ileya nsizwa yaseMambatheni. Ngiphinde futhi ngithi Dudu bafowethu kubalandeli bomculo kaMaskandi ngoba leya nsizwa besiyazi kakhulu kubalandeli bakaMaskandi. Sethi Dudu bafowethu kubo bonke abantu abayaziyo, bese ngicela bafowethu ukuthi bafowethu ake sizameni ukushintsha indlela esenza ngayo nendlela esiyiphatha ngayo kakhulukazi kwi-social media. Angisho ukuthi mhlambe senginolwazi yini ukuthi mhlambe lensizwa isishiya ngokuzuma okungaka nje, mhlambe kungenxa yayo i-social media, kodwa nje ngiyafisa abafowethu ukuthi ke sithi ukunciphisa mhlambe lapha ku-social media, sithi ukwehlisa izinga kakhulukazi lokhu-athekha abanye abantu ey'ntweni abazenzayo mhlambe ey'baphilisayo, nasekukhulumeni-ke nje amagama alumelayo angathi anenhlabathi. Mawuphatha igama lomunye umuntu utholakala ukuthi usuliphatha ngeze, ngoba asifani singabantu bafowethu. Abanye abantu abathindwa nje, futhi masuze wamthinda kusho ukuthi kuyaphoqa ukuthi mbulale, ngoba uma ungambulalanga uzobulala wena. So bafowethu, angiboni ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola ngaphansi kwaleyo situation enjalo ukuthi sekufanele ukuthi abulala umuntu, ngoba mengambulalanga lowo muntu uzobulala yena. So okungcono esingakwenza yikho lokhu engikucelayo bafethu ukuthi ake sehliseni izinga kwi-social media lokungahlonipha abanye abantu. Siwenza ama-content ethu ngendlela esiwenza ngakhona, kodwa sikhumbule ukuthi siphakathi kwabantu bezizwe ngezizwe, sihlukahlukene, asikhulelanga ndawonye, asikhuliswanga ngendlela efanayo, iy'nqumo futhi asiyithathi ngendlela efanayo. So ungaboni omunye umuntu mangabe enza into ngendlela yakhe ubusuthi nawe uzokwenza okucisha okufana nale ndlela nayenza ngayo, ngoba awumazi ukuthi mhlambe yena uqale walungisaphi mande enza wena lento obona ukuthi iyamsebenzela yena, akavelelwa nkinga. So ukubukela kakhulu kwabanye abantu, mhlambe mawubona omunye umuntu mhlambe ekhuluma ulimi olunenhlabathi kwi-social media ubusuthi nawe uzolukhuluma, kungenzeka wena mhlambe kukudalela inkinga, ngoba awazi lowo muntu mhlambe olikhulumayo ukuthi yena kukuphi mhlambe la eqale walungisa khona. Bakhona yena abantu abaqale waxhumana nabo mhlambe bamnika imvumo ukuthi hayi engakhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, meyekhuluma ngamagama abo, ngeke uze wazi. So nje bafowethu, ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihlonipheni bafowethu, futhi sikhumbule ukuthi mangabe usulimele waze wavelelwa ingozi yokuhamba emhlabeni, lapho awuzilimalele wena, usulimalela abakuthandayo, ulimalela umndeni wakho, wenza iy'ngane zakhe iy'ntandane, uhlukumeza abantu abakukhonzile, ubazwisa ubuhlungu. So bafowethu, ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihloniphe. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosagqoka impahla yakhe amanga agqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi